Kasin Joseph Makhar Parish kemajulek Malausnem hakini gising blay kelap long ya ke procession yo kharis walas dangsha do kemas bukhoj hakapon mistep balapen menta do fada Johnny Ipen haringat kejingan don lang fada Joseph Kurba Parish Pris ke Makhar kebe giling do kirinam sister bat kipai dunget bakan thopru ik Parish Panajan kebakilai simenta banyak saudong kedong Makhar bat wa indo balapen kut de kejingku hak sakramen balai do fada Johnny Ipen Uyaisa, 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 podonu jonga. Nanok yo mensim hey hey, watla dana ya tarwe, bataki try kalam yanga. Siapa dan kajing idang taken udon ublay namar ublay ulong kajing kata singka babile highway ibarit jaka taken mau yang ngapile uyaisa uyaisa uyaisa